Siapiau 2D. Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu enwau siapiau 2D yn Gymraeg. Dywedwch y geiriau ar fy ôl i. Repeat the words after me. Sgwâr, cylch, phatrymau, triongl, triongl cornel sgwâr, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, diamond, hirgrwn, calon, seren. Eich tro chi rwan i enwi'r siapiau. Now your turn to name the shapes. Pa siap ydy hwn? Which shape is this? Pa siap ydy hwn? Sgwâr. Pa siap ydy hwn? Cylch. Pa siap ydy hwn? Phatrymau. Pa siap ydy hwn? Triongl. Pa siap ydy hwn? Triongl cornel sgwâr. Pa siap ydy hwn? Pentagon. Pa siap ydy hwn? Hexagon. Pa siap ydy hwn? Heptagon. Pa siap ydy hwn? Octagon. Pa siap ydy hwn? Diamond. Pa siap ydy hwn? Hirgrwn. Pa siap ydy hwn? Calon. Pa siap ydy hwn? Seren. Da iawn chi!